haro kubata challenge. The problem is ngu abantu mutawuni ekibakora akingana capital. Nicho President Museveni yateriyeho parish development model. Mbona mboni shabira kimwe gisako eyamuruka kugira ngo bateke office eyitukumanya munitwe kabya bembeza abantu bitayitura aba directing ngumukira. Twako muntu kuza wa town agent omuruka reba ngugwe kandi atuza kuronda cha person namba yesimu njiji shangana muteresimu so oshanga ngo bintu bigone biterera konka bamwe abakusinga kasente tubaka katungire shano mabembezi wihanga akaturaganisa ngu akasentaka nikaza kugumana nikija kotari nikaguma kasente nikija so nibakugira ngo kumere muri abantu 30 nga group sezindi mwetorane mu abantu nkabatanu ninga bashaka so osanga sente ezo babanza baha abantu abo bashaka rero kuburiza kumenziza nehengera hezi miliyoni 25 ahamuruka nabandi nibija kutunga so ngongera kusaba president naba MP bitu kugira ngo namuna nakasente cyabasika kongerweho kugira ngo abantu bitu bongere kutunga kasente so bana moderator ekitwaturo nicecho independence tujine eruho ari kubantu tweteje konka challenge ate yitu ino kurwana sana corruption kugira ngo turazo marwariro gitembazi yitu ebugahiguru tujishanga yo marwariro obundi kora asanga Dr. nawe yanaenda kintu kidogo ejo na yerugaho akore hojo mbusinje tweshange ngwezi program government ya President Museveni ezakuteraho emyoga parish development model nayo washanga ati nkaba mwetu bakwasigwe miurgo munyamabure no bimanya omuside ezo zo murubazo hatakajira umuntu wasaba umutakaka sente ahubwo kugira kandi agona yirukangira owawe ahubwo kugira ngo President Museveni akamutebekanisiza ngo muhaka sente ako kurabiro muri iwe owo muruka niraba asekuru nawe kwekurakuranya so mbwe independence yitu ikibuze cyabuza abana mu leta yo mu independence twine nshonga tuyo ntweyagara rohanga yatwira amagara kungato buzibo butwinemo corruption na nemerumo kandi ubwa President Museveni cyane nagezaho ngirango abanya-Uganda pasente kusingira cumwe batunge merumo bekurakuranye so atutwena nabe bembeze twatenise n'umuntu waburijo turwanise corruption kutandikira haguraho babare munonga bwana kansara kugira gushoborera abanya-Uganda bijya tureba cyangwa Uganda turi ngabadete gice konka ko kugeza wasobora mu Uganda ubundi agire kiyafunamo kandi ayongera kwega nakire ka honorable kansara imyaka ingaga na zimwe ukintu sakusha Uganda tujye mu mikono y'abazungu ino kwikiza ngo mbwiro ko kuru kugira ngo ubanze kureba ili yawe opposition ano chimango koktaho buriyo kija kubashyira n'aba MP ahubwo kigazo bakaye n'ikizungu ariko audio wabe nagira ngo yada kaile issues ko mu Gerard uko nanka arabisiga inakora
Gerard Mbweni we nanda kimigira nahizo yari nashani bijanka today mo asaba kiti ikintu atunitse manisa bakabanza mu Museveni sejuru mutego ati atagobye abimena sitamanguro makam kansa asa agatakana bila tuh makan kokon go garza tugera misho garza tanje kumaraho isaha zona yakuzima kwa kane kubireba saka Saka twara nasi twateka yagira problem connection n'amahirwe wire wabo minoro cito komachari basamukana nate wesigendera ngatijya kurabikabira ate kutaba kukana bo bariya kujya mu bandi sente cyo kabadiba n'abakazi babo kanga babiri ibibodo yo kwira n'abandi nabise ibintu byose biri mu wado bya kuwa yecho muri cyo mu n'abandi
and state of affairs katika president wetu sana abantu nayogera najja kubaza kupera mpuchi na kumweza anaitwa kandi mikono yabo zimwe n'asabangereza watakankanye wali ndetse kwa hili ninga kuona cyane kwani baba kunu kansa na katumbo akando kuno ngomba ndabaye wabo no kwicuza biro biganda ya kumenya independence ninga hini bije byarebe noreba ngo hine aho twagiye ninga kindi ya biro ni hapa nauka uganda kandi umwana nakanta kusenga utwatsi n'imyaka kagayika kandi kagayamara n'akakaga na kandi umwana kandi kuchengaje ndo kumeka mnonga obulizamini ngini kuchenga nabo kuchenga tureba bandi amaherezo akoza bandi ndetse kugenda bakugandire ibyo kwetegeka byona twabireba kuko kandi nabwo okwetegeka okeka kureba mu gihugu ukuntu ureba wadevelopa ukategekirije abo kuba no kuboye kugikirije nahita ngo netuka kubana topinga entaro uno bushobozi bwo kugendereza uno bushobozi bwo kuremesa bakuteganisa ebibyono byinshi kuko tukahita twaremeseza nabwo ibyo bwebembezi byagenda turi kandi ubu kabiri umunsi tumayisa tukategeka nabone betegeka ko kuba kwena president nabo wiyanga maisa cyo kwetegeka hati kugira ki kuruho mu Uganda nitubasa kwesharamo ekitukwenda naki no buturabe ngo nabwe tukinemo kuba twine ibintu bikubura bikwetengesa nabwe abaheru batukorere konka nibabitukorera umuringo gwo mukago
ubwo kusayininga endagano tukakoregana hati mututimbira amajuta imwe mwiza kutwara heki ine nimwe mutwara heki kandi tutunge ndijo kampuni eraga kamure naye koreki kandi tutunge ndijo kampuni etukorere pipe eyo bikorebi kandi mbona nore kati arendagano ezikukorwa gavumenti ya Uganda na naba bakugu abakubatse kutukorera icyo nikibani cyamayisangu okwetegeka kugira iki mu Uganda hato kwetegeka nibwe abanyarwanda bagenda bamwe banukirwa akwetegeka obyo busubizo ko kubireba ebizimbe birungi hati biro nibyombe kwa abarisani barezo barise ibintu byo murembe amateni batwara umuhanga gaye icyo cyo nabakwekora ibyo nanureba nti Uganda yo mukwetegeka bwana Kasara Kakembo umunyarwanda rero na Foruga Farmers TV yana agenda mu Uganda akasanga atari umubazi ukumugambira ngo imyaka ni kagana kumutwetegeka naza kutera mu kashani bikoreka nti nyonye no nyakwe nkuru wanje tuzara muzeyi nagamba tombwire bw'abazungu bakabisi atemba tuhereze mbazi baje barita ubwirobwe no kanta konka yana kutereza konka tumye Uganda yana agenda rufara karondo mbazi gutaru wamugambira ukwetegeka hata kintu cyo kubanza no basana no kuzo mu supermarket nango imesenge uyende kintu bagira ngo tubagizire ki tibakine omwirwaro ko kuze imibaze kabura icyo kubanza bwa buri burwire ki hari abantu abakurwaro burwire na naha utari ya level yo ku ragurampa buryo bwo kutwara muri faro buri level yo kubura burwire no basakuze kushanga na nabakugu bo gukora batagizire iki bataro ito twani tugamba ito abakare hati nkeri rwarere ryambara ukonozayo umyaka je yakare utandika kunukirwa ori aha polisi hatandika irwaro ryo nkotakarikira ritandika kunuka uburofa ebyo byona toilet rero ko shanga bahandikire mu bigambo simanyi biha ebyo byo ko kumanya bikemurana ki okikayo irwaro kushobera ayaza kutere kikatu ito twine ndwara na ngo zitwabire turwarimwe ezutakubasagamba TV ezuzabire zikana ngo mutakutere kikatu yakiko ko mu rubaje konkati wenye kwenkuru nakugambira ntakaze yo bamumbaza konka gukagura mubazi ki akarwire ki noreba abantu bahatine bamanya ngo barwara pressure abakare batakaba bakikuru bakatakumanya ngo arona ki haro pressure sukari biyebyo byone bibyone atebye birwara bubyo bakaba takugira ki batakutunga konkate bibavitungire batandika kurye bisike batandika kusika koko batandika kurga mereriya yenyine hati nabo batandika kurya nk'abazungu hati batandika zendwana nazo zagira ki zatwishuka konkate list wazo mwirwaro ntihagera umubazo kubakwa ikindi no shanga y'umuntu akumuriza atirista kwakire akubuze okumugambira ko kushasha ubundi bakwiyeshaga amabagikebere baheza abagenti konko mubazeje twine hoguna noguna nogo konko gogundi tugizire ki tuguru konka nawe watambura nabo kaguronda no gubona mu maduka gahi abo kubaho kuzahona nora amaduka gabayindi nkai agine mbazi gazire kigaro konka twine ubwire obuto atungire bizibu na neme bazi eri kutambura hansi y'ekitanda eri magendo hatebyo mbibyo ebyabantu bagamba bareke kubira emibaze ketura iyi no bwiro byakire magendo bitinyono mangu na nyankabaho doctor katerera abantu bikato ko mu nshonda ubutero akugira tumuhinduro mutere kikato otamu benza pinzo mutera otamu PPF mutera ebyo bibona mu bikorero konkato katiko notekwa kuba ine pandiko byo kugira so emberejo eyibagamba bamwe nibagigamba harimwe abataragira birimo abatakujema bwana Kasara tukumaririza katugambe anshonga y'ubugabe bw'abantu Uganda inyuma y'akaraga kurangirwa kihango mu Africa nagera kutugunya abantu namunonga ekitongole cya UN kiraga cya pininga mu Uganda kugira ngo nayo nezo biro mu kubatira ubugabe bw'abantu namunonga security agencies icyo cyo kubatira ubugabe bw'umuntu icyo kubatira ubugabe bw'umuntu noreba hati
umurembo gwabo kugenda abantu bakatunga independence buri kintu cyone gikorwa hati nikirebwa itwe twatubana tureba RDM na TVM etari karadi nabwo shanga cyaragine arya ryo mugirka nabwo ni muze kuringuriza bonagira konkabura hamwe haro TV buri cyone gikorwa mu yango nikigira nikirebwa kandi nikimanya konko kuturugunyo kurabire henyuma kwinganana no kuzireki konka twitwe ndiyo ni kugamba oko kuruho noreba umuntu nagenda hababa ati bariyo ni banturugunya agaruka mu Uganda nabwe bamwakira bamukuma bamujyango hatampa sama utakayije garuka kandi kugenda kure to rugambo rwawe kuri gutirete kubona weza konka bajyango hatikatu mukuru ikindi areke kuraba mu bantu batamutera amabari ubundi batuzibira ngutu kuturazene bazakugira cy'Rwanda bakukumako konka hati noreba ngo cyo kigizire kikiro kandi nikirebwa cyo kuturugunya kuba pro ni kurebwa wache konka kandi tukata kugira tutakureba amasimu no bireba nkahino bireba hati noranti at least mu Uganda omukweteje kamanche maisa ngo shobi niyo girebe konka kare nabo kuturugunyo kwabire kuro abanyarwanda bona bakabata kureba konka kakuba kugizire kandi abo kuza kureba mutababona bakiruka ihanga bari rugamu baza za Tanzania baza Kenya baza Nkayi ata umpochi kachiri konkati noreba ntibona no barabe bariyo ni badururana bari Nkayi baryo mu ihanga ryabo nambwe nishawa his excellence na government na nabaryo mu gwemezi bose turebe ngo twakuma businje bwo kureba badenu tutongana nitugira ati konka abantu tubaza mu exile turebe ngo cyo twakikuma yaba umuntu yakukwase cenega yaba ni politician yanyiga mwagamba konka turebe ngo twakendeze cenega ekikubasa kuretera abantu kuzo exile ejo nimbi neretera ate umuntu nata kutunga bugabe boko yagarira umuyanga wabare munonga kansara no kongera kusoborera abanyarwanda agira ati umuntu na complaining ngo bamuturugunya kongaga ko umuyanga bamwakire okay Bwana Jameson kize kureba Uganda tujya mu tuntu demokarasi uko myaka 5 tubantera karuru kurona bebembezi ande ngo stars umwe nazo konka bo rubazu or habara government abamwe nangwa beto rubazu hakanisa government ukanyo ni beto habara government ubwo opposition nabagira ngo tarofe ya ground ihanga ya independent ninga si ihanga yine independence twabe tureba mwengereye kugira ngo harofe ya ground baba opposition ebinaka FDC ebinaka nupu na nebine bina byo butegeki nibigira ngo tarofe ya ground mu Uganda teri independent ko ka ngumpira ngo kwa side ya NRM ngwaje no mshitongore nkere ku commission y'ikuvunaniza wo bururu nikigwera site abo nabo opposition uko bakugamba tebigambo byanje kandi uri mangu yakugira umbato so what does it so nikereka kihanga nikireka cyane cyo mu ihanga one of the statements ke kandi kuzakuzunya kankaga nabo mwe baramuteka nsa program wabuze mu muka kimbo azamanyeze muyambe okache wa mujambo independent yeto muntu nabasa kuzo mu waro ashanga atari yo mbazi aza tinkumanya yuwa umko wawe aho ina makaga umukazo n'umwana taro mu muri mukasanga mutine monyo nikibo hatu umbazo kubura harufaru tugwabo wone ndegereza kwasa kwa kutara emergency kwasa kwa kutara harufaru nkaguri harufare ya samuya because Mr. James no correcting no basa kwishyuza y'ebinyige konko umuntu yawubiri ikindi twatera no kubwara cyo nabagara bo umuntu aza umuntu nabasa kujya ati umunyo gwabura kandi yena nanse no information yes Mr. Ben ukubaho ka information kaki yes umwe hariho gwo kuteka byo kurya ukashanga wabiteka umwe cyabaho mu byasira inde mu byakona konga byasigara ho wabiri ece kintu emibazi kugira ngo president wihanga atakohereza mubazi ejo program ikazaho eyo kohereza mubazi emibazi ekikira hiyashikira nka harufaro yitu emibazi ekabona bayiza bakasapurayinga na herese na centers imwe wanje na herese centers kunga na nachigambira aha no mwebemeza umba ejeje mubazi
ninkabiri bukona eje kwija ekahikaha emwe tukaragurira abantu ko kuyakigamba na honorable Kakembo kuyakigamba abamwe tukahikwa abandi tukabura kwikwa hati ntwendeje ubundi kurabo mu nzonde yo Dr. Kore wijo bundi kandi ukajana kasha oh yes eje amafi ya corruption nejo na president atwire na kigamba ekikore kitufire ejo no kwano inukiwe Dr. ngana birebera ha media kugira ngo Dr. Kore ba checking umbaga na nkati yes ejeje kutora toroku ejo no corruption ito antugamba so konka wa president emibazi neyija ezagura undi na no muhere center zikao mbasho korera hayiguru zichibanchika here center na noria na wakata muri kujukuju corruption na wakakora akoraho hata kurwanisa corruption kwino kutandikirana na mujanja bo wija kuzanja yes ukareba mukonka ekindi kikwenda abanyarwanda tongereho system yo kuzanja bo matiko kuba no reba health center tu wazanya mtyo baraho rwa mukaga harho health center tu ni waro abantu nabashanga kutukurugao tutunga health center 3 elhari kakoba kutukurugao tutunga health center 4 elyarampa kutukurugao tutunga rifaro hazaga marwado kutwaganda na nahandi hona nikugagizireke nikugari konka ati webuzi agama rwari rugagire ho ryari kandi wakire ukashanga bashaho bataro batakuhereza abantu kare katugire ngo cyabaho nkokwe kakabaho kakeka kikomasa ngwihanga yona Jabusono gumiza mu na nenda kigaza Mwamuka Kakembo Uganda tuni health centers 15 that is health center 3 then tuni health center 2 kumisha tu shatungaganina nurango marwaro tugina mbazi gwa kuburura aho oze kunyamukirwana n'imbazi neri fairgrounds opposition mutekansa program bitwe abanyarwanda tuzirekiza bicamo kunda munonga kugenda mu nda yaterende onko mumwe abantu mbaterende uru batakushasha just be never kwenda kurabyo politician omwe akagenda yafuna obuzibuna na security abagira kubasikaganamo tinkumanye byakora sereho akaterende uri yatoreka mbuwe bamutira amaguru bagahenda takiri na gatamba konko babiri bamutwara ku muzanza ba America akwaye bakuzaba bakatera rwari akagenda zurenga yatimbarana numanye ko kuremera inkido yatimbarana nemera kirezi kirita konka akagenda zurenga yatimbarana ayo na claiming ngo mutira amaguru bagacu so ndababa bantu abamukuru mbatira kire mutarofi ya bronze